prosesi atau ritual pesiju dalam membangun rumah. Dalam hal ini peletakan batu pertama untuk rumah sehat di Kampung Blangpala, bersumber dari dana kampung tahun 2020. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد yang hana beluka وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. yang beluka nak anu peduk bak sago lu peduk lain bak ujung sago puan nang ha puan sago Lagu je sangat. Lagu je sangat. Pak.
Assalamualaikum bang. Abang yang terima ngeremo manfaatnya rumah sehatnya. Sonan apa? Tarmidi. Nah senang karena remo dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah kena. Nyo di kampung pu bang Tarmidi. Lampala. Lampala nyo dusun pu. Di pulau. Dusun di pulau.